Tumakder tayo kakabsat. In relation kadaytoy nga naindaklan nga panggep, ken aramid nga kayat tiapo nga may patungpal, babaan kada tayo kakabsat, kayat kayo nga challengen ken encourageen, di mensahe nga ti paulo na a good work. A good work. Lukibon tayo di Biblia tayo di Mark chapter 14, and we will read from verses number 1 to 11. Mark chapter 14, verses 1 to 11. The Bible says, "After 2 days was the feast of the Passover and of unleavened bread, and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft and put him to death. But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar of the people. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. And she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves and said, Why was this waste of the ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence. And have been given to the poor, and they murmured against her. And Jesus said, Let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me." DJ tinakaadawan ti message tayo. A good work. Continue to read. We are now in verse 7. "For ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye may do them good. But me ye have not always. She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, this gospel shall be preached throughout the whole world. This also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. And Judas Iscariot, one of the 12, went unto the chief priests to betray him unto them. And when they heard it, they were glad and promised to give him money. And he sought how he might conveniently betray him." Let us pray. Lord, agyaman kami, Apo Diyos, daytoy nga message, maipanggap, Apo, ka daytoy nga babae, nga napan kini Apo Jesus, binuong na daytoy nga pagyanan iti bangbanglo, kat idi nga maangot ti panagayamoom ti bangbanglo, nagriri dagiti tattao, kat kuna daan yan nga nagsayang. No kat kuman na ilako, tati nakalakwan na kat naited nga naitulong kadagiti marigrigat. Ngem nagpintas deto insongbat ni Apo Jesus. Kat dayta kumaapo iti panunutin mi ita, kas in kami panangipatungpal, dayto naimbag ken naindaklan, nga aramid nga kayat mo, Apo Diyos, nga ipaaramid kada kami. I pray that this message will be a great help, a great blessing to each and every one. Kuamti gloria kandayaw, Apo. In Christ's name we pray. Amen and amen. You may be seated. Nangina kakabsat, dito nga alabaster box. Kuna dagat kabalor iti sweldo, no Jack Mariro, iti makabulan, makatawan. Makatawan nga sweldo. Deti alabaster box. Nangingi na isuna kakabsat ng Victoria's Secret. Wano digite Benz, wano anang digite kakangina nga bangbanglo, Bulgari, Tommy. Ganda dumapay kakabsat nga naggapo iti abroad nga bangbanglo. It's very expensive. And very powerful. Amuyo mo ti Middle Eastern kakabsat ka talaga nga idingar na panak iti Middle East. No sumrek ka kadagiti mall, permi nga ti maangot mo kakabsat kat sabeng ti bangbanglo. As in kakabsat, wherever you go. Kada kayo nga nag-abroad, dagay nga data Middle East, you know what I'm saying. And this woman came to the Lord Jesus Christ and broke that alabaster box. She anointed the feet of the Lord Jesus.
Kaya't inusar na digiti buok na nga pinangpunas kakabsat. This woman did an act of faith. They criticized the act for wasting. Kat kunada, anyan nga panagsayang. Nabaling ako na tida duma, anyan nga nagdakila kantidad data nga maaramat, pang building. Anyan nga nagsayang. Ngem ni Apo Jesus simong bat, kat nagpintas di kunana, she hath done a good work. Tiday nga malem kakabsat, ipakita kada kayo, no anya daytoy nga good work. And what a good work is. As God's people, datayo kakabsat, kat God's workmanship. Tingnan na sa unti, God's workmanship, God's masterpiece. Physically, we've been created by God. And as far as our salvation is concerned, ni Jesus Christ, iti nangaramid nga ng bayad de cruz iti Kalbaryo. And we are saved for good works. So di ko na Ephesians chapter 2, we are not saved by works, but by grace through faith, unto good works. Ti parabor ti Apo, saan nga nagpatingga iti panakaisalakan. Isut kadaklan, ngem isumet iti nang rugyanan. For as long as you live until the Lord will take your life home. Dito ikat kang kanayon nga pampang ikabkabil ko ti panunot ko. Nga ti parabor ti Apo, agabound ko ma iti biyag ko kakabsat. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Malawak po na usapin yan. And in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, sabi roon, therefore, my beloved brethren, be steadfast and unmovable, always abounding in the work. This is the good work. The work of the Lord. Nung naisalakan ka, ti-design ti Apo, maikamang ka iti church. Ijay ka nga maadalan, ma-encourage, ma-equip. Tapnon ti kasta, ma-establish ka, hangka nalaka nga matuang ka, dagiti dumteng nga panubok iti pamatim, malampasam amin na panubok ti panagbiag, babang ti parabor ti Apo, through the equipping and discipling work of the church. That is God's plan for every single one of His children. And in that same work, God says, always abounding in the work of the Lord. Why? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ngarod, kakabsat, agingga nga hampay umay ni Apo Jesus, we must be steadfast. Agingga nga dinatay alan ti Apo, we must be unmovable. Kadagingga nga dinatay alan ti Apo, we must be abounding. Tibiyag tayo kumakakabsat kat flourishing iti trabaho iti Apo. Now, what are the characteristics of a good work? Just like that great project nga inted ti Apo kada tayo kakabsat. First of all, a good work is done for Jesus. A good work is done for Jesus. Daytoy kakabsat na imbag nga aramid, ket naaramid, wenno maaramid, nga para iti Apo. It's not just about the work, it's about for whom is that work. Pagpaayan na. Hello? Sino kada kayo di mahilig kakabsat nga agpartitinative nga manok? But how does it feel no deta pa nagpartim ti manok itakat isagot mo kakabsat kini governor? It makes the difference. Ti pa nagpatakdir ti building is very common as we all see around. Ngam ti pa nakapatakdir deti nga building ket testamento itinagan iti Apo. Testimonyo itinagan iti Apo. It's for the Lord. It makes the work a good work. Nakita yung kakabsat? In verses number 6 and 7 of the same chapter, Mark chapter 14, and Jesus said, let her alone, why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. Kanyak. Kasi di ba panunutan, digiti disciples ko nada, nagsayang na ilako ma, ta DJ balor na itulong adu kumaa nga napanglaw itinatulungan na. No ala amot nga paiso kakabsat, DJ cost nga pagpatakder di building, mano ko mga missionaries mo ti matulungan na, right? Baka adanto maminsan kat makita na di kapilya kat grabe naman laki ng building na to. Sana nilagay na lang sa misyon
Well, there is a budget that is allotted for mission works. But this one is a special project, and it is done in the name of the Lord. It is not considered a waste. Han iso na nga pa nagsayang kakabsat. Gaputa trabaho ken na aramid. Ket nang nangruna no para ti Apo, God deserves the best. Iso nga no mabalbalin kakabsat, sa abot ng ating makakaya, as the Lord will enable us, dapat ket excellent kakabsat na pintas presentable nga kapilya. Makita tayo kakabsat, in our life, not only for the building's sake, but in our life as Christians, practically, in Colossians chapter 3, koberon na dito kakabsat, digiti kwa tayo, digiti relationships tayo. Relation ti agasawa, relasyon ta iti naganak, relasyon iti anak. Kat ti panunutom latta, aramidem DJ, bilin ti apo king ka, children, obey your parents, that's what he said. Husband, love your wife. Wife, submit yourself unto your husband. Da kayong agubobra kunana sayaaten nyo, iti panagubrayo, not as men pleasers, but as unto the Lord. So, uray gayam iti daily life, not just about the building, but in every day. No, deti sa uti apo tinagbalin nga way of life mo, nga mang-govern. Iti attitude tayo, ken dealings tayo, iti pada nga tao, our family, immediate family, and our people, the friends, and everyone. No, ti sa uti apo tinagbalin nga lifestyle tayo kakabsat. Way of life, ken mang-govern iti biyag tayo, and we do it in the name of the Lord. God considers that a good work. So ano basam ti Colossians 3, verse 11 to 25, agsasano no jay, in the Lord, unto the Lord, unto Christ. Children, obey your parents in the Lord. Obeying your parents for the Lord's sake is a good work. A husband loving his wife because of Christ is a good work. A wife nga ag-submit kanila kay na, gapu kini Apo Jesus is a good work. So kasano nga ro doon no, wife ko ta nag-submit kanila kay na, it's a bad work. For parents, kunana, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. That's a good work. So anyaman nga aramidan tayo, wherever we are, we can do a good work, provided it is done unto the Lord. A good work is done for Jesus. Secondly, kakabsat, characteristic of a good work is this. A good work will cost something. A good work will cost something. If you want to do a good work, there is a sacrifice involved. In the case of this story, makita tayo kakabsat, verse number 3, the Bible says, and being in Bethany in the house of Simon the leper, as he said at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard. Look at the next. Siguro lahat ng mga ladies nung araw na yan, ng panahon na yan, ambisyon nilang magkaroon ng ganyang pabango. Sino po sa inyo dito ang mahilig ng pabango? Dadagayam. Sino ti hanunay? Kasi sa katanak ko ni mahilig ti pabango. Wen, ngum no makaangutak na banglo ko, kahit man na banglo man di ma-appreciate mo, di ba? Agat okay, agat alang ka. Ano ba man deti banglo na siya, agat alang ka. Agat utot, di ba? But you know, this alabaster box, mga kapatid, sweldo ng isang laborer ng isang taon, kung hindi ako magkamali, if my record is tama, na-research mo? 1 pence ti kada aldaw. So therefore, this is for 1 year. 300 pence is 1 year. Wow. Is equivalent to 1 year. They sweldom no agkarkarpintero ka, nga inaldaw ka nga nagubra, 6 days, 300 So 6 days, the whole year, lahat yon pinambili ng alabaster box. So DJ tinapan na imbuong kini Apo Jesus. Nga dagiti onlookers kunada, what a waste. You know? A good work will cost something.
Dahito yung kakabsat nga proyekto will cost something. Big deal, right? Why? Because nothing great will be accomplished without sacrifice. Awan ti ma-accomplishar maaramid nga dakkel nga trabaho no awan iti na-involve nga sakripisyo. See, many people dream to have a great accomplishment, but are they willing to pay the price to sacrifice? Nagpintas nga kinita tayo, dito picture ti building ita eh. Ngam napimpintas pa nga nakita kakabsat, di willingness tayo nga nagsakripisyo. Because what is that drawing without our willingness to sacrifice? The bridge between us and that building is sacrifice. Tirangtay nga nagbedngan tayo ken daytoy kakabsat nga proyekto, of course with the grace of God, is our willingness to sacrifice. May kadwa nga nangagko di kararag ni Pastor John, masaktan ti bulsa ko nana. Agpaiso day jay kakabsat. I know that many of us are giving and it hurts. But let us continue to give until it hurts no more. Mabaling nga deti pan nang tadta kat medyo adapelang pakariknaan tayo, mangrikna tayo. Ngem babaan ti parabor, let's just continue to give until it hurts no more. Deti uray kasanot kadakkel di jeng commit mo ti apo kat i-enable na ka ti apo at dadjay di amount. Sabali nga di commitment, sabali di adanton di amount eh. Di commitment kat nagpirma ka, ang kararag mo. Tono adad di amount eh, kas lang pauna yan. Nagpintas ko mano, igatang ko't alabaster box dito yung ointment dito yung kuha. Magagatang ako makastoy. Ngayong sabali kakabsat nga iyag mo ti apo ko nam, Lord, this is for you, mausar nga para iti trabaho. Because nothing great will be accomplished without sacrifice. Kung nga kasta, the 2 Samuel chapter 24, I will not offer anything unto the Lord, that which cost me nothing. Haman nga agpapada, the amount nga inted tayo kakabsat, ngam agpapada nga datayo, there was a degree of sacrifice on our part. If somebody committed 10,000, to him, that was a big deal of sacrifice. Mabaling ada nag-commit more, 50,000 or 100,000, para kinkwana, that's a big deal of sacrifice. So here, we do not compare the amounts, but it is all about equally sharing the degree of sacrifice, willingness to accomplish the work. Hantay mo, datay mo, DJ, uri peg sakripisyo tayo, han na makaumanay, ngam once nga nakita ti apo kakabsat, God gives the increase. Little becomes much when God is in it. Idinyawat di ubing, DJ, mga tinapay kundwa nga ikan na kakabsat. If you look at the story, kat anagam kakabsat, you can learn a great deal of faith in that story. Kat kunam, Lord, with our 5 loaves and 2 fishes, you can accomplish much. A good work will cost something. So nga kadigit ay hampay nakapag-commitment. Kat isagsaganay di puso yung commitment kakabsat. Mabaling nga dahito yung message. Challenge na kapay nga dahito commitment nga isagsaganak kat apo, medyo, dete man medyo mangrik na akbasit, apo, ti commitment ko ka. Number 3. A good work, number 3, will be criticized. A good work will be criticized. At data digiti negative. Haman nga dete, mang perdi kakabsat ng negative. Haman nga dete directly nga i-oppose da, di aramidon tayo kakabsat. Because nobody might come here and say, stop what you're doing, stop what you're building, stop what you are committing. Awang nga taman. Ngam they would express their negativity towards it. They will express how they themselves would, kasla digiti disciples. Kaslang reasonable DJ argument da kuna dagat, wow, agasam deta, no kuma na-convert nga kwarta, itulong tayo ka, digiti marigat, narigrigat, mano ko mga tao ti may kanti ayuda na. Mano ko mga pamilya iti maitawid na for several days. Agasam, binasag niya lang. So no kita DJ, kaslang, at DJ panunot digiti disciples, reasonable, di nga aming kakabsat.
Kat dayjay ti dapat nga maawatan tayo, simmungbat ni Jesus Christ. Kat kunana, ye always have the poor with you, but me, you don't have always. The Lord is saying, look, she is doing this unto me. And it is not considered waste because it is for the Lord. It is a good work. It will be criticized. Verses 4 and 5. Let's just read the text. And there were some that had indignation. Ano't indignation? Medyo maditrik nada. Yun. The people may not oppose ng medyo madidirik, lalo no madamag da nga. Asla kuma, alakada kayo kakabsat. Nag-commitment kayo. Dadaan believers nga kabalayo. Baka no madamag da dito yung commitment mo kakabsat kat anak ko na daging ka. Ay, awalat, di ka na sarsarakan nga church, barok. Awanan, deta relihiyon nga nasursuruta mo, tilad da nga nasumsumok mo. Yeah? Indignation. Why was this waste of ointment? Sayang na kita. You're wasting. See? Verse number 5. For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. Nagdadayamudom dagabsat. Nagdamdam sila doon sa ginawa noong babae sa Panginoon. Remember, a good work will be criticized. But by the grace of God, sa nga iso dayjay ti kitaan tayo. Kitaan tayo ti apo kakabsat. Gaputa day ti nga aramid para kenkwana sa amuta para kadakwada para iti apo. It's for the Lord. Number 4. A good work will be criticized, but, praise God, number 4, a good work is defended by Jesus. Ni Jesus Christ tinang defender, di babae. Inkalintigan na, di ba? Iso tinang sungbat, dayjay nga kaslang murmuring, wano, indignation, di gito itatao. Iso kakabsat tinang sungbat, isong amoyo. No adda siguro iti mang-criticize king ka, it's better nga hamusong batanen. Bayam nga ti apo, isuntot mang lawlawag lataging kwanan. This is what happened here. DJ Lote, DJ Claveria, kung nakano DJ Mesa nga DJ, awa, narigat na makagatang lote, di kita. Naimbaglangan ng tanaamuan tayo, di nagatang tayo DJ Lote ang kakabsat. Kat no imbaga ko man Pastor Dennis, di tayo pinagatang jelote, kat makaupay nga dinggan, di nga may kakabsat. Awa, anda makagatang lote, di kita. Kat agpaiso kakabsat, yung manlihan tayo magagatang, ngam kaya ti apo. But we did not answer that. You know, ti apot ng sungbat, kasano pinang sungbat ti apo? Dalote. Adan tupay kapilyanan, palubos ti apo. Because a good work is defended by Jesus. Nagmayat dito kakabsat ng assurance nga di inaramid mo kat kwa. Ti apo pa yun iti mang dependar ging ka. Ti apo iti mangipanagnet. Di ko natin nga mang vindicate. Bayam nga ti apo isot mang vindicate. Ano Ilocanot vindicate? Mang pasingked. Mang patalged. Wano, mangipanagnek. Ti apon to kakabsat ti mangipanagnek nga di nga inaramid mo. Nga para kan kwa na is a good work. A good work. Kunana di verse number 6. Verse number 6. And Jesus said, let her alone. Bean nyo man lata. Kunana. Bean nyo. Amen? Why trouble ye her? Apay nga riribugan nyo. She hath wrought a good work on me. Saan nyo nga riribugan? Nagpintas dito ng inaramid na nga nagpaay kanya. A good work is defended by Jesus. Number 5. Kitan tayo pa ikakapsat. A good work can be done when we have an opportunity. And this is our opportunity. A good work can be done when we have an opportunity. Ibig sabihin, while nga dadatang opportunity, mabalin mo nga aramidon ta good work. Tuna naglabasan kakabsat, uray kayat mo nga sublyan, nalpasan. So while the opportunity is there, and you have a privilege, nga mabalin na kang usaran ti Apo to do that good work. Kunam kumaapo, thank you for the privilege na numuat, ngim numaital kan nak, willing ak Apo nga mangipaaiking ka. While there is this opportunity. This is probably the greatest project that HBBC is going to do even in the next 20 or 30 years. We don't know. But as of now, anat panagkunayo kakabsat, maulit tayo itong atat kastoy kadag kala project ti masangwanan.
Awang kabsat, baka ure 50 years pa. Hanga dete awan pamati tayong the point is, takil nga project deto yan. This is big. Ang di tayo lang amo, no, di kiti anak tayo kat agresibo dangag soul winning ka nag-disciple. Di ba? Awan to't makaanayan kakabsat ng auditorium kadakwada, but while we have this opportunity, amoy adamay sa nga kabsat ije Hawaii, gaputa in challenge ni Preacher Glenn, nga kunana nga kasta, amoy yung kakabsat kunana, dakam nga agasawa kunana, upon hearing deti project tayo iti Claveria, ti apo nagtignay kanyami, kasi deti naawat da deti stimulus da, may katlo ay third stimulus. Kat nagsarita da kano nga husband and wife, kunada kat, do we really need this money? Are we starving? Are we that in great need? Tayo ba'y nagugutom na kailangan talaga natin ng perang to? Tayo ba'y wala nang matirahan? Tayo ba'y wala nang pangbili ng gasolina na kailangan talaga natin ng perang ito? So they assessed. Nakita nila, hindi naman eh. So what did they do? Sabi ni Glenn, if we don't need this, then there is a need. Maybe we are channels. So in channel na, nagbalin isuna nga channel kakabsat. Nagbalandra king kwa na, limabas lang king kwa na kakabsat. Tilang inarami na siguro nagpirma, limabas king kwa na in-commit na kakabsat. Para di trabaho iti ako ijay. Nguya damay sa nga bagat nga na challenge si Jai. I-commit di bagik ko na na. Kat ko na ni Preacher Glenn, ante ko na na, you are old. You need to save some money. You don't know the future. Do you have savings? Kung kasanukan tong arod kastoy. Amoy itsong bat na ko na na. Amom ko na na. Mumanak ko. Hang ko amo no kayak tupay iti mangted. Ngam itatakayak pay. Apay nga jak mangted. That's what you call opportunity. Kat adapay kakabsat. Adapay may isang alagat. Well, to God be all the glory. Oh. Another husband and wife expressed their commitment. Kat pauna yung kakabsat. Nagdakil nga commitment day jay. For Claveria. Kat kunahan nga kasta, we want to be financial partners. No alaam DJ kakabsat, DJ amount kat pampanunutom kat pauna yun. No kumasabali nga tao kat DJ nga rod, what a waste. Kapiling gatang lugan mo. Kunada ko di ba? Uno di ka kumain gatang tibalay mo. Uno di ka kumain kastoy. What a waste, kunada, but it's a good work. Isut in-impress ti apo ti puso da. Nakita da, it's a good work. It's a good work and it involves sacrifice and it's an opportunity. After all of these projects, brethren, awanen. Diyan mo, awan to siguro aramidin di ako sa ikadakala proyekton. Am I right? After this project, after the Claveria, after detoy, can you think of a bigger project that we will do in the next 20 or 30 years? Kung hindi campsite, wala akong maisip na ibang proyekto na talagang, this is an opportunity. So, a good work can be done when we have an opportunity. She hath done what she could, kuna ni Apo Jesus. Inaramid na ti mabalin na nga maaramid. Kat kakabsat, hantay man nga maaramid, nga kas di gijay dadakil nga naaramid isa bali, nga maaramid tayo mo, ti mabalin tayo nga maaramid. Maipaay tayo, ti mabalin tayo nga maipaay. Ti Apo si kikita ka day, puso kun motive tayo, kun pamati tayo kingkwana. But a good work can be done when we have an opportunity. Praise the Lord. Ang kumay disclose di gijay amounts ka absat, but you know, wow. Alam nyo nang ibig sabihin nung wow. Verse 6. Nawala tuloy ako. Number 6. A good work. Number 6. A good work will never be forgotten. A good work will never be forgotten. Oh, kakabsat. Dahita nga naimbag nga aramid, tiyapo, kitaan na nga dinto pulos nga malipatan, dahita nga inaramid mo. When you had the opportunity to take part on the work of the Lord, you were willing, you sacrificed, the Lord will not forget that. Kat nagpintas, deti ko nanat verse 9, saan lang atihan na malipatan? Nagbalin pa'y iso na nga testimonyo.
Look at verse number 9. Anak ko na verse number 9. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also, daytoy, nga inaramid na, shall be spoken of for a memorial of her. Now, kasano kagabsat nga mamati tayo nga usto deta imbaga ni Jesus Christ? Nga daytoy, nga inaramid daytoy nga babae, agbalinto, nga pakalaglagipan king kuana. Kasano nga amo tayo nga pimayso dayjay? Madama nga pagsasaritaan tayo ita kakabsat. Mano nga churches ken pastors iti nagpreachen iti daytoy nga passage to encourage the faith of God's people to obey the Lord no matter what. Our children will still be talking about this woman who broke the alabaster box. The coming generations will still preach about the woman who broke the alabaster box of ointment. Mga kapatid, a good work will never be forgotten. Nang runa kada kayo nga naganak, di yung amote kunakon, baka isot maudi, kakabsat, nga gundaway yung nga makatake part, iti na indaklan nga panggep iti HBBC family. And then alaan na kan iti apo. Oh, katawa kayo kakabsat. Ti prayer ni Pastor Jung ko na apo, di nakadpela, alaan, makita kadpelang dito yung building apo. Kaslang ti kayat na nga saon, numalpas tong kakabsat, kat alandun ti apo, hampela nga kakabsat. Hangka di nga funeral ti mangisibro deti to building tayo, amen? Kaskasar to kuma, kada dedication ti ubing. So kada kayong agtutubo, no, da plano yung agkasar, kakabsat, kat ada urnong yun, itid yu pelang. Di kayo pelang mabalin agkasar, urahin yung malpas di building, tsaka kay agkasar. Takitan yun igastuam ti usto, kakabsat. Yeah? Oh. Amen, J. Bryle? Very excited si Brother J. Bryle. You see that? But you know, it is a testimony. As parents, eket kadaking agbuybuya, pintas to na ipris kumat-kumati, bigat dito, ayata, digit agbuybuya kat makwada. Wow. Eket, nagbakbakasyon kayo to, dapasit yo, kunam. Alakat, siguro kat deta mo, may isang adigi, akat DJ 1/4 na kat isong atamot tipasit ko deta na. Diba? Uno ko nam kat apo, deti 5 nga tiles, isulat mabaling ko pag naanta, isulat ka batugan sinted ko. I'm just kidding. But every time we look at it, kunatayo, what a marvelous building, marvelous work of God. But what is marvelous is not the building, but the people, the heart of God's people who took the risk and sacrifice to get the job done. Nga nagtalik tiya po and said, by God's grace, it can be done. Nang nangro natin Hebrews 6:10, kapsat, hala nga testimonyo ka dito agdama. Kasi testimonyo ka digiti anak, di ba? Istoryan to. Dito anak ko, apo. Oh, grabe, ti pa nagkwada Pastor John kan Pastor Proby, di talaga nga rugyana mi dito. Ado nga kararag mi anak ko, kastoy. It becomes a point, an illustration of faith. Nalaka nga ibaga ti pamati nga may mayat no adda deti pamanagnag mo ebidensya ti pamati. But in Hebrews 6:10, the Bible says, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, in this case which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. We are doing this work in the name of the Lord. Brethren, this is a good work.